Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak, kita akan belajar Iqra ke-6. Ada Mbak Endah Lombok yang ada di Malaysia. Silakan Mbak Endah untuk mulai. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من واحد Jangan miu, jangan gitu. Miu biasa aja. Miu Gimana ya? wahid. Miu, miu, miu Oh, biasa aja. Miu من wahid. واحد Jangan miu, jangan mulutnya jangan di itu ya. Biasa aja. Miu wahid. Miu, miu wahid. ميو Mm-mm. من واحد Kemudian Kemudian Gimana ini? Oh, ya. oh, coba yang panjang. Awalidih, iya. Awalidih Awalidih, kemudian habbaw wa nabata Habban wa nabata, habbaw wa nabata ya. Habban wa nabata, sirajaw wa mm Sirajau, sirajaw wa haja. Gimana ya? ya. Sirajau haja, yuk. Sirajaw wa haja Sirajau haja, kemudian zajrataw wahidah Zai. Zajuratan wahidah. Kemudian rahmataw wa ilma rahmatan wa ilma. Kemudian aduwaw. aduwaw wa hazana Aduwaw wa hazana. Aduwaw wa kecil ya. Aduwaw wa hazana. Kemudian wa ilahukum ilahu wahid wa ilahukum ilahu wahid. Kemudian min waraihim muhit min waraihim muhit. Kemudian ah ahsanu asasaw wariya ahsanu asasan wa ri'ya. Bagus. Kemudian kana fahisatan wa maqta kana fahisyatan wa maqta. Kemudian ya, illa illa hamiman wa ghassaqa illa hamiman wa ghassaqa. Kemudian kemudian wal ada akhiratu, sinyalku Bapak ya, hilang ada wal ada. Ayo silahkan. wal akhiratu khairu wa abqa Wal akhiratu khairu wa abqa. Kemudian ya, buhtana wa ithmam mubina buhtana wa ismam mubina. Kemudian
min waliyyin wala nasyir. Nasir, sod ya, jangan ada anginnya. Oh, nasir. Oh iya. Miu waliyu ini nih suka ingat sama ustazah nih. Miu waliyu ya. Miu waliyu wala nasir lagi. Miu Min waliyyin yu. wala Miu waliyu. Miu waliyu min nyambar-nyambar. min Nyambar 3 kali nyambar. waliyyin Hmm. min waliyyin wala nasir. Miu waliyu. Miu waliyu. Miu waliyu. Miu waliyu. Miu waliyu. Miu waliyu wala nasir. Diulang-ulang nggak itu? Miu waliyu. Miu Ya, Bu. waliyu. Miu waliyu wala nasir. Coba lagi sekali lagi. Min waliyyin wala nasir. Nasir ya. Agak susah, nggak apa-apa. Kemudian, ya ini. Yuk, Terlalu besar. halo. Iya, silakan. Wa walidin wa ma walad. Wa walidi wa ma walad. Kemudian Nuhin wa adin wa samud. Nuhi wa adi wa samud. Kemudian ini. Sab'atau wa Tuh. Sabatau. sab'atau Tuh. sab'atu Hmm. sab'atu wa saminuhum. Sab'atu wa thaminuhum. Kemudian. Hudaw wa bushra lil mu'min. Lagunya aneh. Hudaw wa bushra lil mu'minin. Hudaw wa bushra lil mu'minin. Kemudian. Wa farihu bil hayatid dunya. Wa farihu bil hayatid dunya. Sawabau wa khairum maradda. Thawaban wa khairum maradda. Wa khairum maradda. Lagi. Sawabau wa khairum maradda. Kemudian. Allazi jama'a malan wa addadah. Alladhi jama'a malan wa addadah. Kemudian. Yahsabu anna malahu akhladah. Yahsabu anna malahu akhladah. Kemudian. Ta'atu wa ta'atu wa qaulum ma'ruf. Ta'atu wa qawlum ma'ruf. Kemudian. Wa jannati wa uyun. Pendek. Wa uyun. Iya. Iya. Wa jannati wa uyun. Wa jannati wa uyun. Kemudian. Nazaratan wa surura. Nadratan wa surura. Kemudian. Wa fakihatan wa abba. Wa fakihatan wa abba. Kemudian.
La baridi wala karim. La baridin wala karim. Kemudian. Fi samumin wa hamim. Fi samumin wa hamim. Min waraihi azab. Min waraihi azab. Kemudian. Maghfiratan wa ajrun azim. Maghfiratun wa ajrun azim. Pinter Indah ya. Indah mau pulang lagi nggak? Pulang lagi pergi Ke mana, Pak? Malaysia lagi. Iya, balik cuma 3 minggu saja. Oh iya, insya Allah ya. Coba di kampung nanti coba-coba ya. Siapa tahu bisa Iya, nyambung. Yuk, iya mulai. nih. Mm-mm. Bismillahirrahmanirrahim. Wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Kemudian. Lawallaita minhum firara wa lamulita minhum ru'ba. Lawallaita minhum firara wa lamulita minhum ru'ba. Kemudian. Fala naqussan ya. Falana. Falanakussanna alaihim bi'ilmin wa ma kunna ghaibin. Falanaqussanna alaihim bi'ilmi wa ma kunna ghaibin. Kemudian. Terus. Hadza bayanul linnasi wa hudaw wa mau'izatul lil muttaqin. Falanaqussanna alaihim bi'ilmi wa ma kunna ghaibin. Terus ini hada ya. Hadza bayanul linnasi wa hudaw wa mau'izatul lil muttaqin. Hadza bayanun linnasi wa hudan wa mau'izatun lil muttaqin. Kemudian. Walaqad ja'alna fis sama'i buruj. Di mana ya, Pak? Ya. Iya, Kak. Walaqad. Walaqad Bagus. walaqad oh. Walaqad ja'alna fis sama'i burujan wa zayyanaha lin nazirin. Walaqad ja'alna fis sama'i burujan wa zayyannaha lin nazirin. Kamu yang bikin suara nggak indah karena nggak kuat, ya. Kalau nggak kuat bagi dua. Walaqad ja'alna fis sama'i burujan wa zayyannaha lin-nazirin. Coba bagi dua. Jadi indah. Seperti namamu Endah ya, indah. Ya.
Walaqad Walaqad ja'alna fis Walaqad ja'alna fis samai buruja ya. Burujaw wa zayyannaha lin-nazirin. Emang takdirnya bukan takdir sih ya. Suaranya nyumbang, masih nyumbang. Ntar belajar ya nanti lagu. Padahal ini suaramu indah loh. Cuman masih ya belum ketahuan. Karena mungkin saat ini konsentrasinya sama bacaan. Kamu nggak usah ngulang ke bawah. Kalau mau di sini nanti bantu ngajarin ikro 1, ikro 2, cepat pinter. Atau sama Mbak Wanti belajar ikro 1, ikro 2. Kamu daripada ngulang ke bawah lagi, mendingan belajar materi lain, belajar metode Baghdadi kan belum. AI Uba belum, buku hijau belum, gitu, Neng. Nong, nong. Ya. Ya, Pak. Ya, kamu udah pinter ini. Tinggal sering aja rekaman-rekaman yang ada yang ini diulangi ya. Diulang-ulang terus sampai bosan lah. Iya, Pak. Kemudian inna wa'dallah. Iya, Pak. Ayo silakan. Inna wa'dallahi haqqaw. Ya, Pak. Ada? Ya, ada. Inna wa'dallahi haqqaw wa la yastakhifannaka alladhina la yu'minun. Wala yastakhifannaka alladhina la yuqinun. Lagi. Enggak tahu sinyalku kok hilang ya. Iya. Biasa lab dulu ya. Inna wa'dallahi haqqun wa la yastakhifannaka alladhina la yuqinun. Neng. Inna sinyalnya mana? Iya, hilang. Inna wa'dallahi haqqun wa la yastakhifannaka la yuqinun. Iya. Inna wa'dallahi haqqun wa la yastakhifannaka alladhina la yuqinun. Bana dia dari Malaysia juga sama tadi kayak gini ya. Kadang-kadang godaannya. Nah, apa-apa. Yuk, walahum. Walahum fiha azwajum mutahharatu wa hum fiha khalidun. Yuk. Wahum fiha wajum mutahharatu wa hum fiha khalidun. Iya. Walahum fiha azwajum mutahharatu wa hum fiha khalidun. Kemudian ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Iya. Ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Diulang-ulang ya Mbak Endah ya. Nah, tadi ngaji sama Mbak Ya, Wanti Pak. sama Bu Nurul, alhamdulillah ya. Tadi saya dengerin terus Ya, lagi Pak. rekam. Terima kasih kalau begitu. Selamat berpulang ya, selamat jalan. Mudah-mudahan Ya, sampai di Pak. rumah sehat, kembali ke Malaysia kerja kembali. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.